Okay, mutayi wanje ni bani kunyancho cyo kubana ukora cyo cyamani kandi unkirize mbaso ko ni kwakora webare eyo kusibana ukora Yeranka buri kiro kandi mutayi wanje unkirize mbaso ko ni nge no miso ko ni ngamburanti aizuko uri ari KR Media News Center kandi KR Media News Center tonje no miso ko twereza ibintu binki munoga takafera kubana izuka kandi tuni ni ya secondary school akandi bana basangwa muri ndekire kangwa soko no tora umwana wawe akwana jino miso ko kana tunga obereza burungi natwatenana ibibwegese kandi chikuru cyo no kwa nokora ni kimachonka no kureka ngo basokwano jino miso no kureka ngo hakiri watekamo ibibwegese kandi umwana wawe wasokwano mukora future Yeso nakurerizo bakandi kwinira makuru marungi aisa heji turi omuyihanga area Uganda Ihanga Uganda tugenda kimwe mu constituency y'Abanyaruguru district ne Rubirizi kandi tuzera kimwe omucyaro ekibakweta Kagando Wati kandi wo abatuze abo muri Kagando nabageno miso kureka unaboreka okusemera kwamana bwanyuma yo mutuze mutayi wabo akumanyibwa nka umukoro David Katureebe okuruga akagira ati nyine kwa ngeno miso kureka nyamba bamwe abantu abaha kandi basuru bari kwengwa sokona bageno miso no kureka ngo hakeneho batunga abohereza bwanyuma yo kumara akire karingwa kuya district yatandika hamwe na n'inyuma bamumbe bemeza baturana bakora batura batakora ibintu bibonere kandi umuntu wa Kagando bakumara ko umuntu wa hasi Onchirize kugambira nti mazima ni kino kimunonga umukuru David Katureebe ningasu director wa DK Foundation arugire kandi yakwata Ebikondo Byamasanyarazi niko kubisumya omuri Kagando Center ningasu trading center abantu no batandike kubana bageno miso no kwaka hamwe no kutunga kusemerwa bamwe tugambiye nabo barukire mazima kusemerwa kamane kandi bagira ngo amasanyara kugara basukwana gika mu cyanga cyabo baza kubana bageno miso kurekana batunga ekikwatirana ebyenkora korana okusinga abikwatirine embera zitari zimana zimwe abana bajangu babona manonga okwata umuhanda bakazaza kicwamba okuza kusarisa amasoki za Kyambura kutegisa amasoki ninga sobane benda obuhereza b'amasanyarazi kureka ngo bageno mu miso no korana bateka mu intambura ningwa ninga so kuteka mu boda boda kandi sente za kona geno mu miso kureka nizibayamba akikwatirana na abizibu ebiyende Oizikangwa ni rama UG majema jekiriada incredible bani jeno miso kureka nikoreza ebintu bingi munonga hano yakuruga hano ya Rembo omo studio zetu eza KR Media News Center ntakwenda kuba nikusesera obwire dekatwase kwa tugambona na bamwe ombatora kandi abo bagenzura miso kureka bagamba abikuwa sasa munonga ntore twase kwa tumanya bonkabo amasanyarazi gabasa kuba nigiza kandi umukuru David Katureebe ko kwagenzura miso kureka nachikwasaganya ninga sokureka nabayamba okoranga nabasokwana baretera achikwatirana n'amasanyarazi bono bazokwana batunga muki dekatwase tuburikiriza kandi wowe icyaye n'ikubona agamba wona agamango yeki rikatumurikirize ikikuru ino kwa noguma TV2 KR Media News Center online TV kandi ureke ngo sokona utunga ibintu bingi munonga byingi munonga hati nkitu nkabana twinabana bitu kandi umucweke kitwine munani n'amasomero twina amasomero abiro mu cyanga cyumwe abana kubatega isoke okuza kumutwara umwana yaza kutega isoke no muteka mu transport ye 12 kumutwara Kyambura amagena n'amagaruka 10 nize 12 kandi umwana bakuza kumutegera 12 ecyo najo no kizubi cyo kubanza eshaka kabiri obutagira amasanyarazi tukabasa kufune ikintu kirungi kujya nka fridge tukubasa kutunga fridge okagitungo tine masanyarazi ekinde cya kashatu obutagira amasanyarazi tujya abahingi bo mwani munonga tukabe tukora factories omunanko mwanya gwityo ngatine kuba kubasa kora factory otine masanyarazi ebyo mbyo bizubu bimwe bitwino butagira amasanyarazi nkatwafuna amasanyarazi ntubasagoborwa mu ibintu byingi twaza kusanko obuhunga bwo kurya ntutwara chwamba transport ya mani munonga kuza kutwara obuhunga chwamba mbabo twara sente nyingi kusinga nezi twabugura ebintu bitwantuza kusisa amazina nasigarandikiza mu desirukuru Yes kandi ubwo nikiza mudasire okuruga omuceka icyo amtayi wanje izukana na bamwe abaruno bageno miso kurekana bagamba ansonge icyo omwagizira tumaze bacakwekere kirongi twasokwa ntugeno miso no kureka nkwakiri twasokwa ntunga obuhereza nkowe kuko izuka ngo obuhereza wasokwa no bitwikaho nsokwa ntugeno miso kureka ntunga ibintu bingi munonga nawo katwasokwa ntumurukiriza kana nawo tugambire bimwe abizubye kuko batwire Ebikondo nkapena Ebikondo bena kwambia butambwireho atsigire umwanya mutego Ebikondo nkamukaga ninga musanzu baba tufunduza harugendo then twafuna yonko ndizo munyamugisomwe yatongera Ebikondo nkamukaga ninga musanzu amasanyarazi gabasakora ki kutwika nicyo kintu kitukora ki ekitukwenda abuko bankanye kanuna kagamba nyinguza soda ninga mizi nanga tiro mfriji nifuna bangi ninga naye ndakureba nkaskurini yo kuzya abana nanye ninkora ki nindeba kandi nekindi
nito ntufuna etawuni akatawuni ngakakitu ngatunguka ngafuna mwabantu chonka hati no sango inenzu noro no kujipangisa toinechi masanyarazi takugenda wahura nanda masanyarazi ni obundo yongeza na price hata ko hati yakazugoka kuno mcharo no sango yombe chirotire mwesente nyinjo ujipangisa mutwaro konka harimo masanyarazi no pangisechi imtware 5 ningi 10 kurijiro etawuni kwe kuberi chonka hati yawa tine kutasika chiri yako Yes, mtayi wanje ni kujanti chokwana kurani chimicho karibu kangwa sokwana making ashwangu wagobera KR Media News Center online TV, YouTube, Facebook, TikTok, Twitter and Instagram website akana mtayi wanje tajinumi sino kule kan kwasaganya parampara wenerama yuchi majema kiriada incredible bari kujati mazima ezo nsonga z'abantu bokwe akandi otugambe na n'umukuru David Katureebe atijata ikikureka nasaramo kubana ikore kintu echo no kwena kugira ngo hakiri abantu banje babasokwana bajinumi sino kule kan batunga obuhereza nana bebembezi bagira ikintu cyo bakosokwana bakoraho kuko kandi bo abebembezi ningira ngo bo bazagwa naganda anga omuganda bwagamba ntecyo cyoka bwe batu bacogera izuka ngo bere winjini batira kubona bakwasaganya emberezi ombwire wakaruru nubabasa kutayera emiruru na rukumba kuterana n'amasema kuko bahati to kwasokwana ugera imisokorekana urukiriza semu bamara kubona batunga ikintu cyabo usanga kandi bazo mu miso no kurekana bakwasaganya ensongezo utaka ari gotunjera omiso no kurekana tukoreza amakuru mingi munoga Orial KR Media News Center. Omu aine ebyamagara ningasi irwaro anagira ngo naona atunga ikizibu cyamani bwanyuma yo kureka ngo nasanga bimwe ku miteganisa okureka ngo tiya basokwana atunga obereza burunki naho kati basokwana tumuhurikiriza kana watugambere ikikugenda omiso amumbera ejeji tubasokwana tumanya wenkawe yakubere naenda kininga kinike kimwe kwa kigero miso kwa nchikorebwa ine bugarukiro kubanga be badugambire wa ine Ebikondo byashukire ku rugahari mbinga kusoroze sente zirabasike kugira ngo twasika amashanyarazi twageisya kubanga hine kitaratusemiza baba kasese bakiza batu ya musente twasoroza buri muntu shinjika shanzu bayizana ngo no kusaveyinga basaveyinga bakutwereka ngo amashanyarazi omezi nkabiri mbakuba bagaturetire tucyabasika so ntisimo go mwami Katureebe abugente kateke yatwinira abwentunguka yeshanga kitu kandi twatwina amashanyarazi buri business yona neza kutambara n'umwanya no gubana gutunguka n'imishoro nesoroze wayihanga ndigendo n'imishoro amazina nasigara ni Mrs. Nyafuza Kagando abebembezi nyimbatero muranga nitongo kutukubaho bururu tusimere abakuba kunuya ahanse batusugano mu mparana ntubasaba batwizuke batumanye nk'abantu bahansi nito bamanye byetago byitu abo kubo mwebembezi yakwamasanyarazi akakwisi amizi niwe bintu basakubyekorera wahura yatwisebe byona tine kinde tukwantu mwenda amazina nasigara na Miro Samira tufete. Yes, okay. Yes, mutayi wanje kandi tugamena na chairman w'entebe yo kubanza omwanya ogo mukurikanya akore Saidi na watugambira nsongezi akogwa kugena umusekurika na simo omukuru David Katureebe abo kikwatina na kikweterana na nsonga y'amashanyarazi abayambere munonga ngo abakwa abantu bebe bagize umusekurika mu bateganisibwa akikwatina na eje nsonga y'amashanyarazi konka ko ragena umusekurika bagatunga baza kubana bagena umusekurika ngo hakire babasa kubana batunga ikintu cyamane kanyankore ansonge John agambata reka twase kwantu murikiriza na wasukwana gena umusekurika na tugambira. Manero tukwato kachia manero siwanu kachia manero siwanu mukinkwataho kurebuka ngo at least abebembezi batuhereza ki amasanyarazi kandi nibo batagine kurekana bagasaba kandi aburyo mwa ino mugisagwe ari kuba ine abanywani bakamuhereza ikintu omunanka ni yeye then amasanyarazi ahindi gambra abakirembe investment bakasoroza buri serina umasaka Kagando umasaka A&B Kagando A&B mitwara 3 miliyoni mitwara 20 baherize gukora surveyinga survey yaherize bariyo nibaza kugira ki bariyo nibaza kutandika gukora amasanyarazi konka ariho groupe ndize izire
ya bwo murongo to ubayombekira ahakanisa eri kuza kutekaho transformer so ejo ibineza kutimba ibikondo kuraba mu itaka rya David Katureebe yabahereza ngo baza kurabye kutimba mu itaka rye babanze bikirizane nawe ngo kuba kubasa kureba ngo abakagando and bi no masaka and bi Byamasanyarazi ahantu transformer yeye barahize kukisayiningira ngo ntukirizwa ku Byamasanyarazi transformer yeye nabwo arabahereze aho kurabye ibikondo ibyo bikuza aha kanisa so ntwenda kusima David Katureebe nawe icyari na planingira icyakuplaningira Abataka kandi agiye n'ibikondo ebiryakweye babisimbureho babitandikireho ibikondo bina atwire ibikondo. Yes mutayi wanje nbane kujyanze cyo kubana ukora cyo cyamani we bari kubana jero misoko no tuforuinga kandi utwatandikira kusana n'amagingo kagampa utakarugaho oyene Rama Yujima Jema Je Kiriada Incredible banjye n'umusoko n'inkoreza ukurugano muri studio zito za KR Media News Center Online TV amuna na KR Facebook Twitter Instagram TikTok abiona ntwatoroho utakarugaho.